mana? Bapak mau narik dulu. Tuh, jangan lupa bangunin malu, suruh belanja buat buka puasa. Udah, Bapak hati-hati ya. Enak ya nih, yuk. Ya, udah. Ntar kalau bapak gua udah pulang, ntar gua minta beli bakso ya. Udah siang lagi, bapak lu mana, Tong? Udah jalan, Mak. Lu ngapa, Tong? Habis nangis. Mama, aku mau nanya, Mak. Mau nanya apaan, Tong? Emangnya kenapa? Mak, Emang keluar air mata. Emang puasanya batal, Mak. Kagak, emang kenapa lo habis nangis? Kagak, Mak. Tadi abis makan bakso, dibagi amoni pedes banget, Mak. Astagfirullahaladzim, Tong lu gak puasa? Bodohin bapak lu. Enak banget lagi, Mak. Mantep banget baksonya, Mak. Lu bener-bener lu ya, bukannya puasa malah madol puasa. Ampun, Mak. 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 Ada capek, mana panas banget lagi. Wih, kopi siapa nih? Aduh, enak banget lagi. Astagfirullahaladzim, kan puasa. Duh, jemur lu sudah siang. Bapak udah balik tuh. Bang, anak lu tadi kagak puasa habis kasih bakso sama Sony. Hah? Nggak puasa. Terus kemana bocahnya? Astagfirullahaladzim, lu kagak puasa. Apa sih? Hut! Gaji kamu! Ini apa di mulut tuh? Iya nih, tadi ada kopi, gue minum aja haus. Lu anak sama bapak sama aja gak puasa. Ada. Enak ya nih, yuk. Lu mau kemana? Menyapa di Sejai. Oh ya udah. Lu gua cari-cari, nah lu di sini. Emang apa, Tong, kagak puasa? Oni kagak sahur, Mama Jai. Nggak boleh begitu, Tong. Besok-besok puasa, udah gede. Lain kali jangan kayak gitu, Oni. Oni lu. Kalau misalkan nggak pengen puasa, nggak usah ngajak-ngajak orang. Nggak enak liatin orangnya. Loh, kok Mama nggak puasa sih? Mau satu ya, Bang. Terus. Bakso Betawi sudah sejak 1980, racikan khas secara turun-temurun dari Bapak almarhum Sidup. Bakso Betawi, ayo datang, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Bugis, Kembangan, Jakarta Barat, RT 13, RW 3, nomor 26. Ditunggu ya.